mina ngayishaya inkomo ngayishayela ngayifaka ngasekhoneni yabo mangabe ekhoneni la let's say kuvaliwe ekhoneni kanje ngayihla ngafika ngifuna ukuyigibela Funa ukugibela inkomo. Funa ukugibela inkomo nekhaya kwakunesitoro ke bonke abantu so kahle kahle indaba yami yobutabani ngayi explore kahle sengiza la eGoli after matriculate ngeno 18 yabo before accident nje la kwaqala khona yes kwakhona Mic 33 no Mic City angazi noma uzazi lezo yazi Mic City ngamamukela lapho uNkulunkulu mamukela lapho uJesu ngakhula endlini wedwa ngedwa endlini angalahla ifoni ngakhala ngakhuleka neNkulunkulu ngiyaxolisa bengingazi ukuthi kanti sonke lesikhathi into engiyidingayo wena. Welcome once again kuKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele ekhona phakathi kwethu. Siyabonga nje ngokugcinwa nokubekwa inkosi silokho sihlangana siletha lezi indaba ezimnandi. Siphinde futhi ngibingelele abangcwele kuyindawo zonke la kufinyelela khona le message. Mhlawumbe yaqala ukuhlana nale channel. Ngizothi nje mina ungasashintshi ungayindawo la sikhuluma indaba ezimnandi. Eyithinta umuntu kanye noNkulunkulu akukho kunye lana zikhona intshumayelo zikhona izifundiso bukhona nobufakazi bonke futhi kuphakamiswa yedwa ukuthi uJesu Kristu inkosi nje yilokho esesikubonge. Angiqaleke ke before nje ngiyekude kakhulu ngibonge ngokusubscribe ngibonge ngama likes nje abanye besazo like ngiyanibonga kakhulu ngakho konke lokho channel members ngiyanibonga futhi nabo bonke abadebe eqhamuka nje emaceleni besupporta bethi lomsebenzi mawungafi sikhona mawuqhubeke phambili siyanibonga kakhulu nonke inkosi inigcine inibusise and sisayimemezela indaba yokuthi ngey 18 July siyahamba iveno njengoba wonke umuntu azi ukuthi sayitholakele sakaNongoma asiyeni bathandekayo omunye nomunye ayoyikhulekela yilokho nje engingakusho angingedwa ke namhlanje ngiphinde ngibonge kunababukeli abathe thina siyayibukela le channel futhi nje siyibukela nje makufika ama advert sibuka konke ngajabula ngathi ngiyabonga ababukeli siyabonga kakhulu asibukeni konke nama advert angedwa nginosisi enginaye la ulethe ubufakazi and ubufakazi bakhe buhle nje kakhulu mina nje to sum up ngasho nje ngithi uthi wayeyi lesbian ngolimi lesilungu thina sayisithi sitabani angazi ukuthi yana ulithatha kanjani lelo gama lelo yebo uyiphilile nje leyo mpilo kakhulu up until kwaze kwafika inkosi ke yamthinta usisiphindile sinaye phakathi kwethu siyamwelcome futhi samamkela ke siqale nje ukuthi sikubingelele. Amen babushabangu sawubona ngiyababungelela nababukeli emakhaya ngiyabonga nje ukuba khona la sekuyisikhathi eside kumele ukuthi ngibe la kodwa ke yazi endleleni kubanjani iyabona nje singazi ukuthi ke kahle sithunyiwe thina sizecabanga ukuthi hayi no siyaya ngoba nakho nje sinobufakazi but ke nje waseyabonisana uNkulunkulu ukuthi hayi no mntanami nakho la ngifuna ukuthi wenze ngoba
ubufakazi bomuntu akusho ukuthi kumele ubukhulume kayi1 Yes. noma ungabukhuluma ka100 uNkulunkulu mayisathi iya wena Yeah. kumele ukuthi uye uyabo bengisabingelela athi ngaqhubeki bengibingelela bona umuntu usho ukuthi uyathanda ukukhuluma hayi bonke inkosi hayi bengibingelela nje impela abalaleli Yes. egameni lika Jesu Kristu amen. Amen. Sithole nje ukuthi ubani usisiphindile sibongo konke nje. Amen. Yebo. Amen. Nokuthi futhi uprefer ukubizwa ngobani? Usisi, umama, umprofeti, umfundisi, umvangeli. Angazi wena nje ozokwazi ukuthi usitshele. Amen. Athi ngiqalela babushabangu. Yeah. Ngiqalela ukuthi ke kumele ukuthi ke ngicela uxolo kuNkulunkulu ngalokhu engikwenzile. Azange ngenze kahle. Mawukhumbula kahle ngoJanuary kwakumele ukuthi ngize la. Yes, ngiyakhumbula. Mangabe kumele ukuthi ngize la, ngasho ngathi hayi babushabangu ngizozama mhlambe niyashutha ngama Sunday ngizovela ngifaka upetrol ngize. Yes. Yebo ngempela yaba khona imali ukuthi ke mhlambe iba khona. Oh. But mina ngangeza la, ngathatha imali ngayela ku interview eThekwini. Umsebenzi. Kungeyebo kuyinte umsebenzi ngayela ku interview eThekwini ngithatha lo petrol enhlizweni yami kuyasho ukuthi ke akumele ukuthi ngile eThekwini hayi ngempela ngifike ke eThekwini hayi ngiqhashwe ngalo lelo langa ukuthi ke yebo hayi vele umama wayesengilindele nje afika ngiqhashe nakhona ngithanda nje ukuthi hayi vele umama olo osebenza ngezandla yabo into kanjalo uyathunga uyabonga ukuthi hayi no ngizuke ngifunda izinto eziningi vele kuzo zonke lezo zinto lezo hayi ngaba disobedient ke babushabangu kwabonakala ukuthi ngidisobedient yabo kwaba khona ukuhlaseleka ke kule ndawo but angeke ngize ngithi kwakuhlasela ini or kanjani khona nje lapho angithi imoto enginayo ngangiyicela vele kuNkulunkulu ngathi uNkulunkulu le moto le ngizosebenza ngayo ngenze u1 2 no 3 ngoba mina ngumuntu ongakwazi yabo kuhamba long distance na yonke lonto le ngempela uNkulunkulu angiphe leyo moto leyo so manje mina sengenza lokho okwami ngicabanga ukuthi kumele ukuthi ngikwenze kanti angisakwenzi kwaba ukuthi ke imoto yahlaseleka ke khona lapha yami ngangilele nje ngo12 ayiveli ikhale nje imoto mayikhala imoto ngiyamali khaliswa yini imoto yabo but engqondweni yami kusho ukuthi angisho ukuthi ayikhona into eyenzakalayo kule moto leya after lokho mangidrive nje lapha eThekwini kube ngathi ngiba nama accident ngize ngithi mina ayibo angisakwazi ngani mina ukudrive manje uyayibona lonto le hayibo ngiyakutshela yazi namanje nje kuyisimanga kodwa nje kwakungabona ukuthi kuningi okwenzakalayo ngalesa sikhathi lesiyana ke so ngase kuthi ke ngiyasuka ke kulo msebenzi leyo ke sengibuyele ekhaya ngoba ngibone nje namhlanje ngize ngelokho nje ngize ngamatekisi imoto imile yaduma kahle iright imile kodwa ayikwazi ukuya phambili ayikwazi ukuya emuva but ngiyabona ukuthi ke kwaba idisobedient yami banthiwa ngalesa sikhathi ngangilalelile uNkulunkulu always protects so kusho ukuthi manje ngavumela ukuthi ke uSathane enza kuthandayo ngale moto ecabanga ukuthi kwayena uzongivimba ekwenzeni lokho ukuthi uNkulunkulu athi angikwenze yebo lonto le yes so ke nje ngiyacela nje ukuthi ngixolise sengixolisile ngoba umoya ongcwele ukubekile impela enhlizweni yami ukuthi azange kuze kube kuhle lokho and ukwapromiseka ukuthi vele imoto izolunga yebo imali ayikho kodwa ngiyazi ukuthi uNkulunkulu kuningi asekwenzile imali engekho ukuthi kwenzeke so ngithi nje ngiqale lapho oqala ke ngoba sengikhangiza namhlanje hayi igama lami hayi futhi usuqolisile uxolo solutholile because ubaba wethu uyilo baba once nje wa confess waxolisa amen same time okwethu nje uthi sikholwe amen ukuthi sengiqolelwe unjalo vele amen yes akafani nathi mina nje ngiqala ngithi ngisazobona ya ngisazoyicabanga ukuthi ngiyaxolela or not akafani nathi yes usuxolela noma usuxolisile noma useqelisa umxoso besiphinde yabo kahlahlo uyenzelani le yanto kanti uNkulunkulu akekho njalo uyaxolela nje bese ethi kundlule so siyambonga kakhulu ngalokho igama lami nje nguphindile uphindile wakwaDube cha nje ngusisiphindile angiyena umvangeli angiyena umshumayeli anginakho kunye eceleni kwalokho abaningi ke wangena la insindisweni kwaba uthi awusekhona ukuthi usister Phindile yabona nani but ke nje igama lami nguphindile ngwakwaDube yebo oh yes uMadube nje usisi wakho uVuyandube
Ngeke ngimbuke yebo kusho ukuthi udadewethu impela Yes. isibongo saDube kodwa isibongo sika mama ke Oh. nganguzulu nje vele ngikhula ngikhula nje Isibongo sakho? nguzulu yes nguzulu mina isibongo Original? sami originally nguzulu Wasebukhosini. so ngoma ngabe ekhuluma la usesikhaliphe ethi ke umntwana ubaba umntwana ngiyaphela sengithi kodwa phela ke Yep. akunalutho nathi sakhula nje impela kuthiwa umntwana phindile yabo sakhula nje Yes. mangabe kusekhaya nje ukuthi ubizwa ngomageba yabo yonke le nto leyo but yeah that's besides the point then ke ngase ngiyashintsha uzozwa ke mase ngishintsha khona la mangabe sikhuluma ngashintsha ke ngabuyela kwamama ke Okay. yeah kukanjalo nje imina ke loyo ke Nkosi yami Hayi siyabonga. Ulapha nje uqhamuka eNewcastle. ngiqhamuke eNewcastle eDunhouse kahlehle Oh, eDunhouse, ngiqhamuke okay. eDunhouse ngakhulela khona nje ngafunda khona futhi ngakhula nje ngumfanyana ke nje vele from ukukhula kwami azange ngize ngikhule ngiyintombazana yabo nje ngakhula umfana ngikhumbula ngelinye ilanga nje Ngoba umfana. yes ngisamfanyana. ngisamfanyana Tomboy. tomboy impela nje tomboy Eh. impela kwayi ukuthi kwakuyinto efihle konto nje yazo wayi ukuthi ke hayi no vele kusa tomboy vele futhi ngangizwana kahle no cousin wami ayumfana Okay. so sikhula kwamalume ke ngikhula nje ngiyilo nhlobo nje ngasabi yabona nje lokuthiwa ngisho kuthiwa kwenziweni ekhaya kuthiwa ayitshelana uphindile yabo lo nto leyo so ngikhula ngomuntu ongasabi unaleyo nto nje ubufana nje kuye khumula nje lilanga kwathi ke sishaya inkomo sishaya ensimini Yes. mina ngayishaya inkomo ngayishayela ngayifaka ngasekhoneni yabo mangabe ekhoneni la let's say kuvaliwe Yes. ekhoneni kanje ngayihla ngafika ngifuna ukuyigibela Ufuna ukugibela inkomo. Funa ukugwela inkomo nekhaya kwakunesitoro ke bonke abantu bayabuka ngani mangiqeda ukwenza le nto sekigibelile kwaqala ke igama lami kwathiwa nguqhawe ke lapho sho Hayi bo. nganginegama lezinsizwa kwathiwa nganginegama lezinsizwa kuthiwa ke nguqhawe ke ngakhula ke nje kanjalo ke nje ngisamfanyana yebo ngangiyintombazane kodwa nje phela ngoba esikoleni gqoka wona ama-tunic yabo Yes. na yonke leyo nto leyo akukho kutheni engingakusho nge-childhood yami ukunya ngikukhumbuli but nje ngakhula kahle azange uzobe neyinkinga engathi zitheni yabo ngisaseko primary kuhlupheka okujwayelekile nje ukungaqoki mhlawumbe icathula unazo or whatever it is yeah so yeah Okay. Usesekuleyo part leyo nje yokuthi ukhula kanjalo. Wena ngokuzazi kwakho it's not like wathi usasemncane wathi ngithanda ukuba yitomboy. Akuyona into awuyichuzele yona. achaza ngize ngichuzele azange ngichuzele I think kwaba khona nje kwakukhona nje kimi I think nalento ukuthi ke kwakuthiwa ngifana nobaba wami kakhulu I think Okay. kwase kuba nami mhlawumbe ngifuna ukuthatha leyo character yokuba umfana mhlawumbe ngiyacabanga angazi ngiyangithi mangicabanga nje mhlawumbe kazi kwaqala because angikhumbuli ukuthi kwaqala la yebo ngiya-understand ukuthi ke i-crush yami yokuqala mhlawumbe yayi kumuphi grade but ukuthi ke kwaqala futhi ngicabanga ukuthi ngomfana yabo izinto kanjalo akuyona into ukuthi mhlawumbe ngiyayikhumbula Akunamuntu famous owathi uma umbuka ku TV wathi yo nami ngiyayithanda lento ayenzayo. cha ngoba phela no somizi babengakagcwali ngaleso sikhathi akukho umuntu enendaba zo TV thina ngesikhathi sethu zazingekho nkulu yebo lonto leyo kwakuba wena nje nokuthi yabo ngoba noma seyenze kuyayibuza ukuthi hayibo kwenzakalani yabo mina kimi kwakuthi kumele ngishintshe ubulili yabo ngithi ke ayi ngoba angishintshe ubulili ngoba phela ngiya understand ukuthi ngithanda amantombazana yebo lonto leyo so I don't know ukuthi ngempela kwaqala ngabe ngiyakusukela akukho futhi ukuthi mhlawumbe ngakunganukubezeka or something cha ngabe nginamanga Okay. ngabe nginamanga Wezwa nje ubuka amantombazane ukuba kuyiwona owathandayo. Njengama fallen angels abuka bathi ke these are fair no nje ngabuka nje kwaba kuhle kimi Then uma ngabe umfana ekapproacha bekwenzakalani? bekuthi ufana approacha ngishela bengithi hayi nami kusho ukomela ukuthi ngikusheleke How? ngishele ukuthi mina ngikuqome nami ngizokushelela ukuthi wena ngingakuqomi Ikona into enjalo kodwa vele obviously ngizowina ngoba vele kuse my parameters ami mina vele ophethe la vele mangabe ngithi ngizokuprovela ukuthi vele angeke kuze kwenzeke leyo nto leyo Yeah. so yeah Okay. Alright. Ngiyakuzwa ngoba phela kuhle silithole iside lakho
ngiyazi abanye omunye angaqhamuka athi hayi mina ngangibone ozibane ngayithanda into umuntu ayenzayo or omunye ngafa ngozibane wena uthi nje cha wena azange ngifake umuntu shem ngabe nginamanga endaweni bebekubuka kanjani because emakhaya especially njengoba uthi nje washibhangi into I'm sure ibingathandeki. Yazi mina I think yazi angazi noma inhlanhla noma nje ukuthi ngoba kwakungekho leyo nto yokuthi phela noma ngisamfanyana akusho ukuthi ngiyashela ngithi ngisasemncane ngiyabuka nje ngithi awuthi isikuthi ngishiye kanjalo yebo lonto leyo so angakafiki kulento ukuthi hayi no sengishela amantombazane yabo noma kwenzeka okwenzakalayo it's not like mhlawumbe umuntu ngimshelile or something so ukuthi ke ngoba into mangabe vele nomoya sometimes vele izenzakalele ngisho ungazange ushele noma kungazange uze kube nezinto ekanjalo so indaba yami nje kwakunjalo ke nje azange uze kube into etheni so ibackground yami leyo nje ngakhula ngumfanyana ke mangikhula ke nje ngihlaseleka mhlawumbe usleep paralysis yabo kuthiwa ukuthi ke mhlawumbe angikwazi ukuphefumula mangilele yabo izinto ekanjalo so kuze kube ukuthi into serious yabo my serious kanjalo ke mama ngithatha kumele akhanjwe kuyobona umuntu makubona umuntu ke afika asho ukuthi ke hayi ingane ukuzulu uphindile in asho ukuthi hayi lengane le ibangwa amadlozi ubaba yazangenze kahle kwenzakalani kayi bese kuyaqhamuka kanti vele ngangike ngezwe before so athi ngiqale lapho before ngisase primary nje ngibona umntwana wakwaNdlovu uAntwama ngithi so ngiyambona ngisesikoleni mangibona ngiyombingelelwa yosonhlala kahle ngaleso sikhathi ngibe hawu njani ngiyaphila hayibo nini nganigcina kudala sagcina nokwaba njani bese yahamba ekhaya kwakuseduze nje lapha hamba ekhaya mayifika ekhaya nami sesimahlangana lapha nje unjani hawu usabona auntie njani saphila bese abheka kumama athi kumama ke hayibo wayethwenzani vele lo uMageba la yabo kuvele ke ngikusho ukuthi khona into eyake yenzakalala yabo so after lokho ke kuphele nje kanjalo but ngibe nayo lento ukuthi ke kusho there's something that happened empilweni yami mhlambe ngizala or something hayi ke fast forward ke sesiya kulesangoma ke masifika lesangoma seshuthi hayi no ubangwa amadlozi lo muntu lo asho ukuthi kwenzakalana ayasho mama uthi hayi wayemphikile ubaba wakhe kanje yabo seyabuya ke le nto uthi kambe vele kwakwasho ukuthi wayethwenzani so kusho ukuthi ubaba wathatha mase ngisizwa ke story wacela umntwana kwaNdlovu ke umntwana Thembu ukuthi ahamba yongibheka ukuthi ke ngoba uthi ke uma wami isikhona ingane mayifike ngibheka wathi hawo uzoboshwa lengane le ingane yakho ngempela yabo so kwaqala nje so ngikhula nje nginalento ukuthi vele mina ngaphiko yabo ngikhula nje nginaleso silonde enhlizweni yami but noma ngingasitshengisi yabo because afterwards kwaba right yabo simvakashela nayo babami yabona yonke lento leyo so kwakunaleso silondo nje ukuthi yabona nje indaba ukuthi umuntu waphikwa yabo angisho ukuthi yikho okwandulela ekutheni ngiye kulempilo le but nje sengasho ukuthi kwaba nje isilonda esasiba khona nje ukuthi umuntu waphikwa yabo mhlawumbe angithanda vele ngingane engasi ukuthi ke iyathandeka kakhulu yabo lezo ingane lezi enganakekile nje ukuthi uyabo ingane mayibuka ukuthi hayi ngeke izindawo le uyayibona like ngani ngoba ifeyile esikoleni no esikoleni ngi right but ke I think namhlanje nobubi yabona nje umuhle kahle ya nginalento uthi vele mina nginake yebo ngithanda ekhaya ngifuna mama uyangithanda malumekazi wami uyangithanda but nje khona lento ukuthi man there's nothing special about yabona you are not chosen ngisho kwenzeka izinto kakhulu yabo wena uchuzela lezi zinto eziserious lezi zinto lezi edinga ukuthi umuntu angasabi yayibona lonto le uyabona mina ngangingachuza ukuthi ayibulale lenyoka uyayibona lonto le uyabona izinto eziserious like kuthi bonikalisa amadlaka you know I think nangenda mhlawumbe nami ngangiumuntu ovela ungasabi yabo nje ubugwala babu ngekho kimi uyayibona lonto because ngangikusho kwasekuvele le spirit sesingenile ukuthi ke wena wahlahla uyindoda you know you're not supposed ukuthi ke usabe kumele ukuthi nje into uyibone face on so lento amadlozi futhi yangihlupha ke nje isikhathi eside ukuthi ke umuntu uyabangwa yabona nani noma sengila igoli ngikhumbula kahle nje ngilele
emini ngilele mangilele hawu mawula igoli buze ngokufunda ngisasemncane ngisase ku 18 years ngilele mangilale mangivuka kukhona umngane wami ozayo afika athi angithi yena mina mangisempedeni ngilele kanje mayingena athi ayibophindele kwenzakale nenyaweni zakho mangaphansi kwenyawo zami khona ngazathi ngathi bengibraywa yebo lonto le singathi bengibraywa yabona like ku braai stand ngazathi mawubeka inyama kanje bese ibuya nalezo zinto yes kusale amamake yes kwakunjalo ke ngaphansi konyawo lwami ke kwathola ukuthi futhi the same thing lo mntwana uyabangwa kumele ukuthi aphile zazifuna phansi zazingekho obhlungu ke yazi zazingekho obhlungu kwaukuthi nje kusho ukuthi imark ngoba after lokho wathi umama ayiwoze ekhaya sobona ukuthi senza kanjani yabo then ke safika kwakhomba futhi the same thing ukuthi lengane ibangwa amadlozi kwabanjani ke so ngikhula vele nginayo ingqondweni yami ukuthi kamuntu ubangwa amadlozi so noma ngenza izinto nje ngithi kungenzeka noma yini so yeah impilo yami leyo ke ngimncane bagcina beyilungiselele amadlozi kwase kuba ukuthi ke kusho nje ngivele ngisithathe nje ngisibeke le story yes so kwaqhubeka ke esenqedile esikoleni singapha ke goli ke ngimpromise umama ngikhula ukuthi ke mama mina ngizomula ngizoyiphatha kahle ngizokwemula nje ukubuyisa isidima sakho ukuthi ke umama okwazi ukuthi ke akhulise izingane zakhe yabo so hayi ke kube njalo ke ngempela ke ngayo ke lo ngathi ngina 21 ngicele ukuthi ayi mama sekuyisesikhathi cela ukwemula ke abizwe ke nomntwana ongizalayo abizwe mangabe sebiziwe ke asho ukuthi ke abuze mina futhi yabo athi ke phindile okay hayi siyabonga sisi ngangomhlabase kwangibize ngomhlabase so ke nakho lamagama akho lelo elingangenanga kodwa ke elokho nje ngoba kwenzeka le yamishimishi ukuthi ke ngiyaphika kodwa kwakuyigama kwakumele ngabe langena kubantu wakwahamba kahle yabo ngangizoba negama elihle yabona ihlabase beautiful yabona but akunalutho yabo ukuthi uSathane usirobhile ezintweni eziningi kakhulu yeah so ke after lokho ke asho ngisho ukuthi hayi mina ngicela ukuthi ngimulele ekhaya uyalazi icala lakhe hayi ngoba engalazi uyalazi ubuza mina khona kuzoba yimi othe yabo hayi ngithi hayi mina ngifuna ukumulela ekhaya ke kusho ukuthi kuzothatha umkhonto ngapho yiswe ekhaya ngimulele khona vele ke ngapha vele kusebukhosini ngiyazi vele ukuthi kuzohamba kahle yabo nje umemulo wami uzoba mkhulu kamnandi kube njalo ngempela ngimuleke babushabangu mangemula kuphele kwaku 2009 ngo2010 ngoDisemba yabo hayi sengiyasekhona ukusebenza ngiqeda ukufunda njalo leso sikhathi impilo yami nje emnandi ngiapplyela ukuye New York yabona nje ngiyofunda yona ifilm New York sebengivumile ukuthi ngiyofunda khona yabona nje impilo yami ngiyazi ukuthi mangabe ngena ku 2011 yonke into yami vele izobe isusetha hayi nokulungileke ngitshela umunye umngane wami lapha yana sihleli ngimtshela umngane wami ngithi mngane wami ngathi izinto zami ihamba kahle kakhulu manje I feel like ngizofa athuthandiswa hayi bophindile usho nje ngithi hayi man I feel like ngizofa mina manje kuhle kakhulu manje izinto angithi ngijwayele izinto zokuba kuhle uyabo ngijwayele ukuthi kumele ngisebenze yabona kumele ku struggle yabo hayi ngempela ke kwathi December kumele ngiye ekhaya ke mangifika ekhaya mangabe ngisaya ekhaya eWanderers hayi mangabe ngifika siyagcwala itaxi inyathi yabo yathi ke vele sekusela ukuthi kube abaye bahamba ngo2 sekuyimi nje vele hayi angibiza lokho nje ngingenela ngihlale phambili ke enyathini iphuma itaxi hayi ngifake ibhande lami kudlala ingoma zegospel nje la kamnandi ngiyayithanda igospel angimazi uNkulunkulu lapho ngiphilela nje yona impilo yami yobutabani yayizwa into le akekho nje into etheni and mina kwakwenzeka ukuthi mangabe ngithanda nomuntu ufuna ukuthi sihlale ndawonye yabo all the time so kusho ukuthi bengumuntu okhipha itabe ngibheda nje kakhulu enkosini but anyway ke kube leyo nto leyo ke isahamba nje kanjalo sethi mangabe siphuma egarage siya lema ekhaya masiphuma egarage athi ke lo bhuti lo hayi ungalikhipha ibhandi hayi manje sesingena ku freeway kube khona into kimethi ke ungaloko uthi ulikhipha ibhandi hayi ngilihlalise intact athi uyashintsha lapha ingomeni zegospel ngithi awushintshela ingoma bazimnandi le ingoma yabo kungena kwakhona ingoma engiyithanda ethi ke ngena ulindelwe umphefumulo wami uphumule esandleni
uyizwa uthini le ngoma angi-understand mina ngifuna ukuhamba manje ngekhaya you know ngithi ngikuyeke kulokho icule ngiyakuzwa ucula kamnandi ngifuna lokho uhamba nayo ayibonga inkosi hayi yebo hayi ngisibhuti ngirepeata leyo ngoma yangizwa ukuthi ngithini yes awuyayishana lo bhuti ngoba ufuna ukushesha abuye nami ngiyamthambela ngiyambajwayela manje bama-taxi na i-truck phambi kwethu nakho thina la ngemuva uyabona uyayibheka ayikubonala ngathi kutliye yes athi mangabe siswave ethu uthi kube khona imoto eqhamukayo vele eduze yo khahla agcina lapho kwathi nje kukhahla kwaphela ngami kanjalo angazi ngalala isikhathi esingakanani-ke but ngivuka ngenhlanhla futhi ngoba becathi sengifile ngoma ethi ngivuka wonke umuntu ongaphandle eteksini sekusele mina ngibambelele ngebhande yonke le ndawo kuphuma igazi everywhere inyawo lami ligaxele kule insimbi nale yabo yonke leyo nto leyo nje kubi ngathi mangabe ngavuka ngakhuleka angisuka umuntu kaNkulunkulu lo but angikhumbuli nanokuthi ngangithini but ngiyakhumbula ngokungazathi ngithi ngiyabonga yabo lo nto leyo athi angazi mina kwenzakalani lapha yana manje ngiyamangala ukuthi hayibo inini mangabe ngikhuleka ngimemeza kakhulu sebeyangizwa ukuthi hayibo lo muntu usaphila le moto le iyashunqa mina ngangizobhoma nemoto ungaphakathi babo shabangu anyway ayike sengaxeleke babuye bazoyilokhunja imoto yabo imoto mangabe uwile bayithi yabo mangabe kuthi yonke lento yenzeka ugaxele iginqikile ngibanjwe nje ilokhunja yabo mangiphamisa isandla sami inyama ithi la ithe yabona nje la kunekanje enkulu hayi no sha ngiyakutshela hayi ke vele ke kuphelile ke ngami ke hayi bayibuyise eqala kumele bayibuyise eqala imithi gidli yabo mabeyibuyisa ngithi yazi ukuthi lokhu kuyasikeka lokhu kuyangena lokhu kwenzani ubuhlungu into ongakazi uyibona hayi ngiyakhala bazama inkosi yami bangikhipha ke eteksini bangibeka ngaphandle ke eteksini mangibeka vele babeka ngazathi umuntu vele usefile kube khona ukuthi ke hayi kodwa kuyabona ukuthi ngiyaphila ke omunye umama aqhamuka angiboze ngoba phela khona impukane nami nje ngiyigazi yonke indawo ngalo ngakhumbula ngangifaka ishort nje kwakungibamba nje kwakungaka ngikhumbula uma wami ngiyikhipha ifoni ngifone imama sibe ne-accident ngithi angivalelise sekuphelile ngiyivala ifoni ngibuyisele phakathi wena sovalelise ukuthi uyashona sengiyahamba vele ngeke indlela futhi lapha but shabanga engekho olimele kakhulu yayingekho yo hayi ke bafike kuthatha isikhathi kufika ama-paramedic asafundisana ngami ukuthi ke yebo ukuthi ke hayi umthamba ufakwa lapha yabona ukuthi basebenze vele ngifilela abantu lapha bafake baphinde balikhiphe futhi bayifaka lo mjovo yabo hayi nokuhanjwe ke ngase ngesibhedlela ke so ngayi no dokotela wangithunga la esibhedlela sokuqala wazange ngijove lutho wangithunga ngizwa kungani ka why enza kanjani I don't know futhi wayikwatile ngiyakhumbula ukuthi mhlawumbe kwamele uthi aphume noma kwamele kwenze nje I think nje kwakulento ukuthi nje ayikho indaba yami I think nje kwakuthi nje hayi lo sesiyenza nje kodwa nje sisilinda ukuthi umphefumulo uhambe hayi no mama na gijima enkosami from eNewcastle azongibona ungiphatheleni ama-Russian nama-chips angithi ngangiwathanda ama-Russian nama-chips ngizodla kanjani ngoba amazinyama acisha aphuma alokhu njekile but naye kwakumama ukuthi uthukile hayi kulungile ngihlaleke esibhedlela ke ngibe nje umuntu kofakelwa amagazi igazi phelile operate ke qala ufakwe insimbi la phezulu phinde futhi ngioperate ifakwe la phansi ngelinye ilanga nje kusafakwa lawo magazi la kwakumele ngifake I think ama-pint ayi3 ngelinye ilanga ke kwathi kufaka lawo magazi ekseni ngivuka igazi lonke lihleli phansi azange lize lo angithethisa unesayibo yini awufuni ukuphila yebo awufuni ukuphila igazi why konje ngithi mina masingilala kanjena nje ayikho into yami ayikho into engingayenza yabo so but kwagcina ke kulungile ke kuleyo ndaba leyo every day babishanga ngakwenza lutho mina ngangifaka inabukeni ngingakwazi ukwenza nix sikubhlungu kwasana ungahle uyicabanga every time angilala ngikhuleke uNkulunkulu ucela ungithathe ngicela ukungavuki
Hawu. Ngicela nje ukungavuki ayikho vele into angiyiboni nje impilo ukuthi yipho nempilo yabo esengayiphila manje ngimzwile noma udokotela ethi why salinqamule lo linyawo kwaba khona omunye ongikhulumelayo wathi hayi usasemncane uzorecover yabo uNkulunkulu wonke loyo ngoba ngangizobe inyawo lami linjalo lungileke ipheleke indaba yelokhunya ngihlala esibhedlela ke boma 4 months ke siphelile icareer yami phelile phela ame film maker yabo ngiyatravela angizange ngisakwazi kwenza zonke ngazama ukubuya ngisabhandishile but kwathiwa ukuthi ayakwenzeki mase ke ngiyabuyela ke ekhaya ke ngayo recover kahle ke so ngibeka nje ukuthi uNkulunkulu mina ngithi ngangingazi ngalesa sikhathi ukuthi why angisave yabo so but ke mase kuqhubeka isikhathi sekuyacaca ukuthi ke kahle kwakungenzeki just for ukuthi kuyenzeka nje kodwa kwakuyicebo lakhe yonke into ngaso leso sikhathi yes so angazi nombuzo ke before sengiqhubeka sengena kodabeni hayi no so far okay wahamba wagcina usupholile emva kwesikhathi after 4 months kodwa sikangani 4 months ngangisesibhedlela ukuphola into vele ngeke iphinde yenzeke mhlawumbe iyenzeka kodwa ngiyamthemba uNkulunkulu ukuphola nje ngizothi 100% namanje nje kuyangihlupha nje namanje kuhambe kungihluphe yabo but nginayo le nto leyo ukuthi hayi ngelinye ilanga but at least angisasebenzisa yabo ama crutches yabo at least sengiyakwazi nje ukuthi ngiyiqhugaqhugele ngihambe sometimes kuba right ngihambele kahle sometimes kuba wrong yabo nje so nangeweather ke sometimes yabo ngoba ngaba nama operation amaningi kakhulu afterwards kancane kancane nje sekumele ukuthi ngiyo-operate yabo kancane sekumele ukuthi ngiyo-operate kuyawasikisa ukuthi wadlula kuleso simo senzima kakhulu kodwa sibonga ukuthi yaphila amen yilokho nje sikubongayo kakhulu alright ake siqhubeke makuba nembuzo sobona makuyisikhathi I know ayike kwaba ukuthi ke ngiyazi okunye bese ngingidlulile kodwa bese ngifuna ukuthi le story sami so kahle kahle indaba yami yobutabani ngayi explore kahle sengiza la eGoli after matriculate ngeno 18 yabo before accident nje la kwaqala khona yes kwakhona Mic 33 no Mic City angazi noma uzazi lezo yazi Mic City no Mic 33 ke Mic 33 impela ubhede impela ke so ngaqala lapho nje ngiexplore phela ngisekho nasekhaya kamnandi hayi ukuthi ekhaya babezoba nenkinga but nje masuhlangana eGoli athi abantu baningi yabona impilo iningi ekhaya phela wawungazi yabo kukhona ukuthi ke uqala kwami nje ngibe necrush ukuthi umuntu wesifazane ngine crush I think ngango grade 3 grade 3 kwaqala kakhulu kuqala ngoMiss wayezoyenza ama practical cabanga uMiss omdala kanani une crush kuMiss ine crush nje ukuthi noma ngihamba nje ngangithanda ukuthi ngihambe nje ngathi ngihamba phambi kwakhe ngathi nganginotice yabona nje angazi nje kanjani but icrush yami kwakhona intombazane kayinhle ko grade standard 3 ba grade 5 yes ayine beauty sport la yinhle nje mhlophe noluthando dlamini wayemuhle yabona nje ngangazama ukuthi ke nje sizwane kodwa hayi ukuthi ke phela ngenza lo mkhuba leyo babezothina abantu hayi ke nje but nje I realized then ukuthi cha ngiyamthanda then kwalokho ukuqhubeka ke kuba ukuthi ke mhlambe ke nje ngiyazi ukuthi but kunalento ukuthi kumele ukuthi ngibe umfana yabo ukuze ngizokwazi ukuthi ke ngiexplore kahle lento le hayi ngiyambonga futhi uNkulunkulu uthi azange uze kwenze ngoba ngabe ngiyintoni manje hayi ke kulokhu nje ke kuqhubeka kanjalo ke yabona mina butcha mina ngangumfana yo khona bhuti wami washona wow kusho ukuthi wayinamabhantshi khona ibhantshi lakhe engangilithathile lelikhulu nje nyana sengise high school ngaleso sikhathi ngifaka ugrey ngifaka lelo bhantshi ngifake nje ngiyibona ngathi ngimuhle yabona ngathi mangena nje esangweni kusho ukuthi wayeyibona lenkinga yami thisha omkhulu mangena esangweni ayiwa announce ngalelo langa wathi amantombazana waphinda afaka amabhluku okay kusho ukuthi uyabona lo mkhubu yabo hayi ngempela kuyeke ukufaka amabhluku babishabanga kuyeke ngempela ukuchuba amabhluku kuphinde futhi kuthi zibaba ngibona omunye selifakile intombazana iblue ngiligqoke futhi mhla ligqokwa yimi uphinde futhi anathi ukuthi ngithe amabhluku like uyabona ukuthi kwakuyinto ngangomfana kusho ukuthi lokho okubhedayo lokho kwakukubi nje kakhulu kodwa ayithi ke ngisegoli nga-explore ke vele ukujola ke ngijoleleke ngufilm school ngiyajola kuze kube ukuthi ke umuntu ngangijona sahlala kubo ama student accommodation so nomuntu engangijola naye athi ayingcono naye azo
azoqhasha la aqhashe lana but sesikuyafana nokuthi ke sesingabantu nje abahlalisanayo yabo siyathandana that's like I relationship yami yayi serious ke nje lokho kuyahamba ke nje ngumuntu nje ojolelayo ke namantombazane ke kanjalo ize ngibuyele ekhaya ke mangibuyela ke ekhaya sekungabo 2014 siyenzekile accident ngiye ngaya nase Paris ngasebenza khona ke after lokho ngihamba ngama crutches mina ngitshela ngoNkulunkulu nje uyakwazi nje ukuzenzela nje izinto zakhe wenza yona filming yes ngenza yona filming yabo ngathi mangibuya khona ngathi ayingeke ngisakhona manje lo msebenzi awusekho nase ipassion angisenayo for lo msebenzi lo besides nje ukuthi phela ngikwazi ukwenza izinto ke ngabuya ke ngase ngithola umuntu ke ngithandana naye ke ngaleso sikhathi leso ke sathi seku serious ke phela manje sisekhaya seku serious kwathatha nje isikhathi esincane sahlala sonke sekukuthi nje hayi ke sengangisasozulu ngasikha ngutata uZulu ke nje into serious ungakazi uyibona ngiyazi ngikunzima uimagine manje but nje it was bad yeah so now uyitshela ukuthi uyabo wenza konke okuhle yabona right ngayo yonke into and usekhaya umama khona ukhona umama but sasuka ke sahamba ngaphe ngathenga indle emadadeni akazange kubone lokho wakubona ngayi kungamtshela wakubona nje umama elilanga ayoweza ke mathi uphindile kanti ngempela kwenzakalani ubulethe phela sizomazi yabo esembonile vele ngamakhethenisi yebo wayesefuna wayefuna ukuthi mhlambe ngingabi nankinga yabona nje akube njalo yabona uthando lika mama into enjalo uthando wamama yenye into so ke nje hayi ke ngempela ke ngimlethe ke ayibamboneke ugcine ke nje naye semntana sekhaya kwaziwa nje ukuthi hayibo makoti kaphindile lo Ntombi nje kaphindile enhle nje futhi nje akungenankinga akaya kunalutho ke then sesihlala emadadeni ke sesinomuzi wethu ke kamnandi mangabe ku kanjalo nje siphila kamnandi but Shabanga I'm not even gonna lie ayikho nje indaba yokuthi kubi nokuba bukubi ngithole nje ngiyamthanda uNkulunkulu even from mkhula nje ngiyamthanda but akukho kumhlonipha akukho futhi nanokuthi ngiyalandelela izinto ayishoyo yabo angisindisiwe ngiyamthanda nje uNkulunkulu ngithola isonto ke engisonta kulo ngaleso sikhathi yena ke vele umuntu lo ngangithanda naye ngangeni nje indaba zamasonto yena uyintombazane mayaqhamola nje intombazane yabo so nje it's like family manje la mina ngumfana ngapho intombazane nje ikhapule nje yazo hayi okay ngelinye ilanga ke enkonzweni ukushunyayelwa yes lapho ke sengimhehile ukuthi ke akeze enkonzweni sengimthengele nezimpahla zesonto I think iviki lokuqala kwaba right evikini lesibili sengithathilekele imamba yami enginana esontweni ayi bafike bashumayele ngobutabani ngalelo langa bebengekho aware ola lo ngusahamba futhi likhulu futhi isonto elikhulu noma ngihamba ngedwa ngifaka vele nje iblazer lami ibhlukwe lami yabo but akaze nje kushunyayelwe ngaleyo nto leyo yes ake nakho ufikele kugcwele nje it's a youth service nje hayi bashumayela ubutabani wrong hey brother uyabona imanga bekukhona umfana wenzani yabo sister inini sukuma phuma sahamba kwata vele kwata why manje ukuthi kumele sikhishwe kanje kube nje njani saphuma sahamba ke kwaba ukugcina kwami kuyenkonzo nje ngaleso sikhathi sahlala kodwa nje ngimthanda nje uNkulunkulu shame sahlala ke nje sisonke ke kwathi nje ngelinye ilanga sixabene wahamba waya kubo mangabe yakubo mina ngiselela sekuyezi la ku 2019 manje so 2019 like angikwazi vele ukusebenza I'm depressed angisenamali I feel like nje ayikho into ehamba kahle ngilonge sengihleli ngedwa ke manje sengifuna ukubuza uNkulunkulu ngibuza kuye ufuna uqalwaphi ke manje futhi phansi impilo yini ke manje into engingayenza ngempilo yami ngeneke ko YouTube ngibuka abantu mhlawumbe abahamba noma ngenduku noma bahamba ngama wheelchair ukuthi ke bayiqala kanjani impilo yabo phansi yabo izinto ekanjalo ukuthi uthola kanjani how to gain faith again uthola kanjani ukholo so mina ngitsho ukuthi ngifunela ukholo kanti kusho ukuthi ngangifuna uJesu uqobo ngaleso sikhathi I did not know hayi ngingeneke ku YouTube ngwabheka konke lawa amalokhu kodwa manje yabo kuya escalator nje ha ngicine ngithi hayi faith sermons yabo mangabe ngitype ngiwabuke nje ama faith sermons bese kuba khona le yodwa nje yayikhuluma ngecrazy faith
ashumayela yes eshumayela umfundisi uNkulunkulu ukuthi you must be crazy nje mangabe une faith like kungabi nento ezokulimita like mangabe ukuthi ke ethi uNkulunkulu uzothenga le billidi ungabuza ukuthi ke uzolithenga kanjani vele into ezoyenzeka yabo nje ayinarrate nje kamnandi engakaqedi ukushumayela yes hayi ngalahla ifoni phansi ngamamukela lapho uNkulunkulu mamukela lapho uJesu ngakhulu endlini wedwa ngedwa endlini ngalahla ifoni ngakhala ngakhuleka neNkulunkulu ngiyaxolisa bengingazi ukuthi kanti sonke lesikhathi into engiyidingayo wena you know ngakhuleka ngathi ngiyakwamukela ngithi ngiyazi vele khona into ekuthiwa ukwamukela ngisho athi ngiyakwamukela njengoJesu empilweni yami wena inkosi ngakhuleka nje ngakhuleka zonke lo mkhuleke engqondweni yami kwakungazathi ingqondo yami ibambeke kanje ngendlela okwakungakhona nje it was i-experience nje ngingayazi yes ayike kulungileke ke ngiqede sengifuna ukubuyela ke kule sermon yami ke ngiyoqhubeka manje ngibuka ukuthi ke kugcine phi ngalomfundisi esanarrate kahle sengikhohle iphini yami iphini engihlala ngisebenzisa every day ingqondo yami siwayiphekile manje angisazi kwaphini ukuthi ukuthi ithini la hayi no ayike after sengirelaxile nje mhlambe hour ngikhumbula iphini ayingihleke ngibona ukuthi hayi kusho ukuthi ngempela uNkulunkulu ebekhona hayi ke ngiqhubeke ngibukeke after lokho ke ngikhulekele ethi uNkulunkulu konke okushoyo ezweni lakho ngizokubelieve whatever you say ngizoqala phansi nje ngifunde from uGenesis kushonele ngaqala vela ngithi ngiyiwani kumnandi ngiqala nje but kunejoy emnandi ngangine depression before ngangavula ngisho amakhethenisi so mase ngivula amakhethenisi sekuyangena nje depression uthi nje ngisenamali nalo unyawo lamalungi ngineyikazi yabona nje mangiyibuka nje ngibuka ukuthi ngangumuntu mina othanda imali yabona nje uthandayo like I was a hard worker yonke into nje ngiyenzayo even my mentor nje siphuma athi iphinde mina yikho into engibona ukuthi wena ingakuhlula esesinika nje ama feedbacks esamba athi ke wena you can be anything konke it lies in you there's nothing you can't do so ngina yonke le nto ukuthi I know ngiphiwe vele khona ngeke ukuhlakanipha nakhona engakucela nakhona ngingakholwa ngiyacela nje ngihlalela la esinawana ngithi uNkulunkulu ngicela ungiphe nje ukuhlakanipha you know after lokho futhi kwashintsha kulunge aphana uNkulunkulu ngisho ungamkholwa mina ngazi ukuthi ubaba onjani yabona like nje vele kibe semathandweni amangalisayo ngithi yabona nje akekho umuntu ofana naye hayi after lokho ke okay ngifundeke lapho Genesis yabona nje ngihamba nayo kamnandi yabona nje kumnandi nje ngiyayifundela uthi hayibo kanti into yeBhayibheli into enkulu kangaka hayi ke abuyeke umuntu silungiseke izinto abuyeke obuyayo ugel usisike lo okay yes awazayibeka kamnandi wazathi ugel ngazathi uyayazi akithi manje sikule stage hayi uhamba nami impela ke manje hayi wawukhona kunesho abuya kugelika hayi ke akusafunde kuBhayibheli kuyasazi sona back to square one phansi ke back to square one vele noma uNkulunkulu angibizanga wangitshela ukuthi ubutabani bu wrong so angazi ubu wrong so mangabe ebuya yena engqondweni yami I'm like okay sesibuyelene siyathandana yebo ke sengiphumile eBhayibhelini kodwa yebo utshwala ngisaphuza vele sengibuyelile waphuza futhi ngangiphuza awu ngangiphuza ubhema futhi hayi cha hayi bhemina kodwa nje kuphuza ngabhema nje after accident ngine stress like ngingakuthanda ukudla so kuthiwa insangu yenzani ukuthi udle yabo so nje lokho kuganga ke lokho kokubhema kweinsangu nje kungathini okay ngangumuntu ke mina la kule ndlu yayibizwa ngeHeart House endle yami White House yes imhlophe naye imhlophe vele wathi nobaba Mendulo wayebiza yena ngeParliament athi Parliament hayi ke iWhite House ke le indlu yami vele sengasestradini kuhle nje kumnandi kuyazwa nje amaphathi ngangishaya ke lapha khohlo ngangenza amaphathi into ongakazi uyibone kuza sonke isitabane ongahle usicabanga hayi wena iwickedness yonke eyenziwayo la ngisho abantu nje aba straight la bahlale bezayibo ngangisase uphike ngaleso sikhathi bangibiza uphike khona omunye usisi ke wayeyumngani kalokho nje wangibizwa wathi hayi lo laphindile it's too feminine
Okay. Sibize ngophi. So nje nguphi nje ngaleso sikhathi. Yeah. Ake ngenza nje ama party ngiya-organize ama party. I'm very good ke nje hosteni ke nje abantu bayangithanda uyabona nje kuhle. Nabantu basestradini baze bezobhuti nje abafana nawe ngempela abangahlangene nobutabani bezoyiphindile sicela ukuthi nje mfethu mangabe phinde futhi wenza ama party ecela ukuthi phela nje siyabona ziyakhipha la angithi uyazi ukuthi ke kuba nane imoto ke kule yethi impilo nje kuba impilo emnandi nje ukuthi wena uyahalela nawe mangaphandle ke uNkulunkulu angixolele nje yonke bafike benzeni obhuti ngoba bona ba straight angithi lapho ke sekuba inkinga khona obvious ba straight bazofika la nabo bafana nabayitshikizela kunjani usuma ngale khona nangibuthi seqabulana how wena mfethu ngoba phela straight uyabona ukuthi angithi it's a spirit uyiziyela wena khona and then bese mafaka khona utshela ukuthi hayi wena umfana mawufika lapho usufika uyaheheka subambekile kanjalo eish okay yayibona lonto leyo ayike benguphi ke sengikhuluma kakhulu benguphi organize ama party abuyeke umuntu senga organize ama party ke nje kumnandi ke White House nje ngile nto nje ngumuntu nje waziwayo wayethi usiswa mayiphindele wena uyayizala itabani wayethi ayi wena ubreed itabani sonke isitabani eNewcastle yabo nje kuyimpilo nje mnandi ayikho nje into etheni you know ake ngisho nje kanjalo ake abuyeke mayibuya ke kuphele leyo nto but ke senginalento enhlizweni yami ukuthi ayi ngoba sengazana noNkulunkulu akasifuni isono angikhulumi isono sobutabani ngikhuluma isono sokuthi ke kuyafornicate la kuhlalwa ndawonye ngibe nalento ukuthi ayikusho ukuthi sekumele ngimloboleke phela lo muntu manje yes imagine hayi kusho ukuthi ngisenhlelweni manje ukuthi ayino kumele ukuthi ngibeke imali yabo at least awungapheli u2020 ngize ngibekile ukuthi at least noma I think kwangabo 15 November because ngiyazi ngithi awuthini nge15 izulu uhlalele right asivele sibeke i15 yabo ukuthi ke ngihlanganisa imali nje just ukuyovela ukuthi ke uyabona nawe nje isidima sakho nje akufika ukuthi esontweni bake bakhuluma indaba yokuthi ubutabane boroko awuhlangene futhi yazi ukuthini angithi nama Bible lama verse siyakwazi ukwathwista sithi hayi mhlawumbe azanga he did not get it right okay so vele angithi nokuhlanipha kubuye kuhluphe ngokuthi mawufunda bese uzenzela wena ngendlela yakho othanda ngayo ayike nibeke i15 yebo ke sinaleyo nto nje nge15 ukuthi kuzoyenzeka kube khona iCovid ke vele mina ke iCovid ikhona lento kaNkulunkulu man ngiyazi mama uNkulunkulu esekujovile ukujovile yabo asho nomunye cousin wami athi ayiphindele don't worry about that asho Psalms 91 ngihamba nje ngalelo verse ke nje wonke nje u2020 vela ngisaphuzi yabona nje mina sekufana ukuthi nje ngiphile enye impilo yena uphile enye impilo yabo into kanjalo umphathe ke yena uCovid cabanga ngilala naye empedeni umuntu mina ukwazi ungithinta wazwa mphatha mhlawumbe kabili noma kathathu kodwa mina zange uzongithinta uCovid yo beyabo kokufanele nawe akuthelele uyayibona lonto leyo hayi uNkulunkulu nje bafethu mina ngiyayihlanyela vele ngaye I'm sorry I'm crazy nje kuningi kakhulu hayi after lokho ke kube lo 2020 ke hayi kube nje ukuthi vele ukushone nobaba wami ke ngo2020 kube khona nje izinto eziningi ezenzakalayo siyabonga I know ngo2021 ke sihlukane ke nalo muntu ke sihlukana nje ngezinto nje ezenzakalayo nje kuma relationship kube yimina futhi ngivele ngipakisha impahla zami nje ngelinye ilanga ngibize truck ngithatha truck ekhaya vele ngangisuke ngakhile vele nginayo nje ngiyazi nginespace sami ekhaya nginankinga iWhite House akusiyone yakho eyami kodwa mangabe usujovekile uyashiya angijova uNkulunkulu ngoba ngihamba babushabango ngijova nje ukuthi I know because even na ku relationship lo ngiyambuza uNkulunkulu umuntu wami lo bangayena umuntu wami yenza ukuthi ngiyathanda ama confirmation kwenzeke kanjalo futhi ngempela ngisonginawo lama confirmations amaningi ukuthi hayi mina kusuye but ngitshela ukuthi hayi mhlawumbe kusho ukuthi akusiyena umuntu wami uNkulunkulu khona angibekele yena khona usisi nje angibekele yena usasela kosi saselana nje kosi ayikho nje indaba ukuthi ke mhlawumbe ngabe into wrong le yabo yes hayi ke ngihambeke ke ngekhaya ke mangifika ekhaya ke ngiphinde ngiqale phansi ke ngiphuza ke sengine stress phela ukuthi ushiyila kusho ukuthi kumnandi yebo ke sesiyakhuluma kusiyasho ukuthi ayinophindile ngiyabona ukuthi vela ayicha ngempela sekuphelile ngicela ukuthi ungiphe nje isikhathi esincane ukuthi ke bese ngithole enye indawo ke ngishiye la bese ngiyakwenye indawo hayi ngabe nankinga ke lokho ke ngempela aphume ke mayiphuma ngivele ngeke ngisabuye lapha emuva yabo bese ngiyayirenovate nje indlu bese ngiyayiqhashisa
so ukuthi ngibe nemali. Okay. Ngibuye ngisekhaya ke manje ke nginalento kwakho angazi noma uyazazi ngikhona izinto lezi bayibiza ngo lucky bean lokho ukuthi kuthiwa kulethe inhlanhla Lezi zinto lezi ontindili yes or ngiyakubona lokho. yebo so ngenazo nje izinto endalo nginendawo khona ama salt nje umuntu yabageza ngawo because you need to cleanse whatever nje unalento ukuthi ufuna ilakhi nani yabo phela ngithi mina ngisawumuntu nje ukuthi ke ngitholile uNkulunkulu but akaka okuninga ukwazi angakakwazi angakabi serious nje ngayo yabo hayi ngikuphathi ngangifuna nje ukuthi ngifunde ukuthi okay so amadlozi ngoba phela into esiyaziyo le amadlozi ngempela uNkulunkulu uthini ngawo yabona yonke lento le ngoba ukuthi ke wonke ke lo 2021 ngiyayiphuzela utshwala ngiyayidakelwa ngiyakhuluphala yabona nje ngiyinto nje vele engelokhu engelutho 2022 ngiphuma lo usisi wami unenye indawo ke lapha ya adayisa inhloko nani yabo lapha nekhaya kunezitoro nje eyithe so yena wasethola esinye isitoro ke lapho ke khona ibar khona initho bese yayisihlaleke lapho ke siyoyiphuzela khona engibona le la ngimana uthi ayingeke lokudakwa ngisakufuni manje ayingeke ngiyolala nje ekhaya ngiyasho ngithi engangiphuza iCastle Light imagine hayi ngifike lapha nekhaya ngibona ukuthi no sengibuka nje izinto ngenye indlela ngiyasho ukuthi phindela your life is fleeting what's happening ngivuke ekseni hayi ngikhuleke uNkulunkulu cela ukuthi uyiqede manje lento cela uyiqede instantly yaphela indaba yokufuna utshwala yaphela indaba yokufuna utshwala ngaqala lapho ngathi ayike asiqale phansi ke manje ngalo 2020 ke yes ayike mawunombuzo ke hayi sengihambe kakhulu imnandi le ndaba ngathi ngalokho uyiqoqile nje wena lokho uza nayo kahle lokisanayo yeah okunye ukukhohlwa ukuthi ke ngesikhathi yabo ngesikhathi sengisindisiwe kamereni lama mayisebuyile khona nje ngelinye ilanga mase kubuye ngilele mina lo sisi sengibuyela back to ngikhohliwe ngilele nje emini yena usesitting room yakwazi wathi mase kamereni la uyibone sitting room lapha yana ubukela iTV ngilele yabo lo babuthonga ukuvela ukuthi zizi yo mangabe ngivuswa ivoice ithi mawusasela ngeke uzuye endawo mangivompe yonke indawo mangimbheka yena uyichafela ifoni yakhe ayingivele kube khona ukuthi hayi yabo ngithi kazi idlozi thizeni kazi yini lena manje sesho kanje but lento yastaka nje engqondweni yami ukuthi ke bese ke okunye ke kuafonda ngendlela okunfold ke ngakhona yes okay Hayi wonkosi ake ngathi ke sengiba serious ke ngendaba yelokho nje kaNkulunkulu ngo2020 ngasho ngathi hayi baba sengiserious mina ake siqale phansi le ndaba yabo ngoDecember lapho bengiwile sengihamba futhi ngama crutches futhi ngoba ngangiwile lapho ke ngo20 ama crashes kwahamba wagcina wasawasebenzisa bekuba into nje engiyisebenzisayo phinde ngayisebenzisa yabo nasesibhedlela bengumuntu ongena esibhedlela ngiphinde ngingangena yabo kube nje bekulekho kuhlaseleka nje kuningi kakhulu yabo ayike ngasho wathi ayasiqale phansi ayimasiqala phansi kayi ke uNkulunkulu angiyekise iTV nje qala iTV siyayeka wakhuluma angeke ngizothi wakhuluma but kwaba senhlizweni yami ukuthi ke uyabo angazi mina ngayibikisana but you just know ukuthi ke okay uthi because into okade ungayicabanga ukuthi iTV uyayithanda yabo ayina akukho la ngeke ngezwe khona hayi boyeka iTV kwaba njani hayi ke ngiyekisa iTV ngiyekiswe okay utshwala vele ngase ngibiyekile nani futhi okay yeah ngiyekisa utshwala ngiyekisa iTV ngiyekiswe ukudla kabi yabo ngangumuntu owayedla nje sinoma isikanjani so ayikubo ukuthi yeah like ugovu yabo lonto leyo so udla nje noma ama ration awu 3 yabona awuna limit nje you are in gluttony yes ngidla kakhulu angimkhulu manje yes angimkhulu manje but ngangimkhulu kakhulu yes ayike washo ayike asidli kanje embusweni wezulu ngashintsha idiet ke ngishintsha diet ngaqala ngawalka ke nje ngenza ama walk mas walk nje kube nezinto eziningi nje revealekayo kimi sometimes kube nama scriptures yabona nje ngifike ngiwafunde ekhaya yabo kunale walk nje emnandi leyo nje kaNkuluNkulu nje nisothandweni noJesu yabo yes ayike kuma kuqhubeka lapha ngimina bengiyifilm maker and ngifuna ukuyipursue futhi lento kube futhi khona lento ukuthi ke shiya phansi ke futhi lento khohlwa nje iyo yonke leyo nto leyo
hayibo and wawuyifundele wayiqeda ngangifundele ngayiqeda futhi ngoba ngisebenza uyasho futhi. uphazwana naseParis ngokusebenza Yes. usufuna ukubuyela khona Sengifuna ukubuyela phela Kahle manje nje when it ngiyabona ukuthi comes to impilo film yami nje wazi far better yes khona ngingasho kanjalo noma okunye sekwacimeka phela kodwa nje yes kodwa nje Okay. hayi no ayi into nje vele kwakuyipassion yami Oh, yabo yes. so angiyekiseke ne film making ukuthi ngingabe ngisayiphesiwe angi-understand ngasikhathi ukuthi ngiyekiselana i-film making but kwa-revealeka way later ukuthi ke mina kahle mina yami i-film making wakuthi nje ngifuna uku-advance le kingdom le of darkness le umuntu ebekuyo ukuthi nje accept i-LGBT yonke lento nje ukuthi ke ngihamselane nayo so ngange-advance kingdom kaNkuluNkulu Okay, so even izinto engangiyibhala nje you can see ukuthi eyabo lo muntu ngempela wayebambeke ngempela oh yes ngiyeke ke nje ngithembe yabona nje uNkulunkulu ngaleyo ndlela leyo ngiqale nje ukuba nobaba yabo mangabe ekwengama nje uzwe nje uthi asithini I don't have to worry about anything yes yabo angazi kube nje naleyo feeling angishunyanyezwa umuntu nje ngaleso sikhathi ngifundela nje iBhayibheli kuba ilawo masemonzi elo go YouTube yabo izinto ezikanjalo ngiyihambela nje naye nje leyo ndlela ngelilanga realize ukuthi ke hayi ngihamba ngama crutches because anginayo faith yabo hayi ngayikhulekela baba cela ungiphi faith ukuthi ngazi ukuthi wena you can heal me yabo ngempela ngelinye ilanga nje ngavele ngawalahla kwaba kuphela kwami ukuthi ngisebenzisa ama crutches ngaleso sikhathi leso sayibonga Nkosi kakhulu then ke ngashisa ke zonke izinto ezayibheda ke ngangenazo labo lucky bean yabona nje sengihamba naye sengiya-understand ukuthi hayi indaba yamadlozi into engekho yabo sengi-understanda zonke lezo sengithi nje yimi nawe uNkulunkulu makungenzeka usho ukuthi wena uthanda makwenza kusho ukuthi wena uyathanda kuphelela lapho basindisiwe ekhaya ekhaya basindisiwe bayazi khona manje wena ke usuthatha insindiso yes bayazi Okay. ekhaya sakhula siyi St John's echibini St John's echibini impela ngoba umalumekazi wami ngithi ubabakhe wayumfundisi I think so Okay. masikhula kodwa kwakukude umuntu engathandi ke esontweni but sasiya ngoba phela kwakumele ukuthi si kanti ngenhlanhla kwamakhelwane kuzoba neziyoni mina ngajoina khona ke iyonike ukuthi ngoba phela kusekho kude kwaba nje into kodwa ephilayo nje esikhaleni but nje hayi ekhaya abasindisiwe umama nje uyabhilivela emadlozini khona nje yabo ama round wakha nje impela nje ubhilivela nje kakhulu emadlozini but engakusho yazi angazi mina ukuthi uNkulunkulu wenza kanjani bangisupporta kakhulu ba understand ukuthi ayophindela kasakwenza ukuthi nencane ngabe ngiyabasukela uyabona ngoba ngize la awumama uzowangipha ngisho imali ukuthi ke hayi usuyothenga idrink endleleni so kahle ibona hamba vangeli lami uyayazi nje labantu abasindisiwe but ibona bakwazi ukuthi bangisupport ukuthi ke hayi no nangesikhathi nje sasiyale kwenye imvuselelo umama kwaba uyena futhi ongipha imali kwaba yiyona imali engihamba ngayo leyo usiswami omunye omncane ngathi ngibuya lapho kulowo mvuselelo wangifakela imali uyivumile eyani le mali hayi sesingithi bona ukuthi wenza njani ngabona ukuthi ke kusho ukuthi imali yokuthi ngize lana ke ngaleyo mali leyo ke ngayibeka ke ngeza ngayo ka umama usengipha nemali yo drink yabona nje so angazi ukuthi yabona abantu abasindiswa kodwa bangasindiswanga ngihlele kithi Nkosi yami mhlaba basindiswa bona ngeke baze benze izinto eziningi ngoba vele inhliziyo zabo sezikhona zilungile ngibakhulekele nje kakhulu ukuthi hayi sekuseduze so nje hayi nomndeni omuhle kakhulu angifuni uqamba amanga abalokhu njengoba babengisupport lapha namanje bayangisupport noma kwakunzima sekishintshile athi ke ngiqhubekeke ngisho la ngishintsha khona ake kuphi ke ngalahla zonke izinto ke ngo-2022 ngo-2023 January ngiye ku 21 days of fasting and prayer ngibhalile ke phansi life partner ngiyayifuna ufunana uNkulunkulu ngempilo yami yabona nje ngibhalile kodwa nje ngingazi kanjani ngibhalile ezantsi ukuthi ke what does God think about homosexuality okay wafasta ngaluphi uhlobo sike sokuphazamisa hayi ngangifasta ngohlobo engingasafasti ngalo manje kwakulelo hlobo lokuthi ke ngabo mhlawumbe ngo6 kodwa ngibile nje aphula encane ya mhlawumbe but ngenzela nje ukuthi ulimi lami nje libe right ngidla kancane okay so bese ngiqale phansi futhi kanjalo ke
Hayike ngayenza lokho kayo first day kamnandi ngikhuleke uyabona ngo third day hayi interrupteke lento le kusho ukuthi uyabona phela uma ngicela ukuthi hayi lo muntu ngeke akwazi ukuhamba kahle engaka repent hayi kungena indaba ye homosexuality ayangifundisa hayibo nakhona nje kube nalento ukuthi hayi athi ubheke la ku YouTube nje yabona amabha YouTube ngiyabuka nje ayikho nje into ethini yabo but kube khona nje ama scriptures engiwathathayo ukuthi hayi ngizoyifundela mina ngiyawazi wonke Leviticus ngiyawazi wonke oGomora noSodoma ngiyakwazi but akungishintshile ngikhumbula hle nakumunye umngane wami ngake ngathi kuyeke ayi mina ngiyoshintsha mhla ngifuna ukuyombuza uNkulunkulu ukuthi ke ngathi kuthiwa there is no gender manje isiqhamuka phi le gender mangabe sengithanda okanye yabo ngina yonke nje lomsangano ngahle ucabanga yabo ngitwista nje yonke into nje ukuthi hayi no ayifavorishe mina ngani uNkulunkulu yasithanda sonke wayengangizalelani kanjena waphela I've never been ukuthi umuntu othanda abantu besilisa wayengangizalelani kanje if aqhamuke kuye yabo ngina yonke lo mbuzo hayi kube khona angazi umunye ubaba nje wakhuluma uRomans 1 ngavela ngalibhala phansi ngashona kuRomans 1 yo Burshabang khohlwa ngani mangimfunda uRomans 1 ngani mangimfunda ngathi uNkulunkulu wami ngathi kanti umuntu ukona kanje engazi ngoba liyasho la ukuthi ke you have no excuse yes yonke into ikhona like kusho ukuthi ihlahla nayo yonke into efakazela yena wena you don't and when utshela ukuthi uhlakaniphi kanti uyisiwula ngazibona ngiyisiwula esindlula zonke iwula yonke into kwakungazathi amagama wonke ezakimi by the time uyasho ukuthi ke umuntu olala nowesifazane nowesilisa kwabanjani uyabona nje by the time ngirepentile vele ngiyakhala uNkulunkulu uyaxolisa bengingazi baba ngiyaxolisa hayibo kanti umuntu kunyanyisa kanjena kanti kunjani yabona nje ngiyarepenta ngiyasho into engiphinde baba ngiphinde ngiyenze lento yimbi ngempela kuwe mangabe ngisasho nje kanjalo ngiyeza ukuthi ngazathi khona into esukayo nje emahlombami ngathi khona ukukhuleka ngize ngiyahleka ngithi hayibo umuntu kanti ubelokho eyibophile ake nganosuka ngahamba ngayo ku-diary yami ngayo scratch indaba yoku life partner okay ngascratch phela ngeke ngisakwazi ukumkhulekela vela isekho indaba yami nokuthi ke ngaqhubeka ntombazane vela ngingangalunga ngaconvictekanga hayi ke babishaba ngazi kanjalo ke mina ngobutabani ngakhuleka nje uNkulunkulu engaxolisa kakhulu ngabona ukuthi hayi cha kubi ngempela lokho umuntu ebekwenza kubi ngempela yes uNkulunkulu nje ayisebenzela wena nje ya umuntu nje noNkulunkulu la kuna elokhe ekudirector kuphela uvula lapha funda lokhu kwaba kanjalo nje irepentance yami ngingarepenta ngempela ngifuna uqamba manga uyabona nje ngarepenta engangakushonga ukuthi ke ngesikhathi sengithi ngiqala ukuhamba noNkulunkulu ngangena kwi-celibacy yaza celibacy ukuthi ke ungabusalala ungabusathinta nje ulive a pure life yabo so ke ngoba ileyo nto ukuthi ke ngoba sengiunderstand ukuthi khona ama soul ties yabo like akwazi ukuthi uvele lokhu uhamba nje ubabhalala noma ikuphi yabo then I think naleyo nto leyo yangisiza kule journey ukuthi kwakuyimi nje noNkulunkulu living a pure life nje ngitshela ukuthi ake yilokho engikwenza nakhona ngikwenzela ukuthi ke umfazi wami mangabe ngithola ngeserious ngithola nami ngifuna umuntu ozohambelana nami nangendlela sengihambe ngayo kanti ke little did I know ukuthi uNkulunkulu waye kahle efuna ukususa yonke into ukuze ngizokwazi ukuthi ngirepent ngikwazi ukuthi ke ngazi ukuthi ubudaba nabulungile ngempela emehlweni akhe